Kulona msebenzi libandla le-Divine Healing Ministries belikade ke libonga simakathe ukuthi abe nalo ke leli bandla kusukela ke eminyakeni leng-28 ke ledlulile njengoba leli bandla ke lasungulwa ngeminyaka ke 1994. Umfana enkosi ilindiwe Dlamini lobuke lona ke litiko ke letasekhaya ngeliphimbo lendvuna libuke lona ke litiko letisebenti tembuso umhlonishwa ke Mabulala mabuza. Indvuna ke itsite ke ibonga kakhulu kulo leli bandla ngekuthi selo ke liyabonakala ukuthi lihamba likhona ke emaqinisweni ke asimakathe njengoba yonke ke imisebenzi lendiwa ngelibandla ingileyo ke lehambisana nakho konke ke lokushiwo ngilo ke leBhayibheli. Kanti indvuna iphindze ke yabonga nemholi walo lelibandla umbishop ngekuthi ke abonakale ke asita naso ke sive leseswele noma ngabe ke singekho ngephasi kwalo lelibandla. Lapho khona sitogubha khona ukuthi lisonto libandla seliphile for over 28 years. Limhlanganisele 28 years. Lokho ukuthi nje selithethe umnyaka wa 29. Lokho ke sibusiso lesingakavami. I know that there were pebbles that you had to step on, but you survived and soldiered on. Hence we are here today celebrating the 28th year anniversary. Sithi siyabonga lokho. Lokho ke kusho bona ukuthi uNkulunkulu ungakuwe uNkulunkulu ukulelisonto ulibusisile. So yonke leminyaka leng-28 years kude ukukhuluma lesike sakuva kudlodlana kwebafundisi sekubangatikhundla. That manifests that there is good leadership. Sithi siyabonga lokho. Bishop Dr. Neshonge uthi yena ke konke kubonga kwakhe kubheka kuye simakathe ngekuthi ke amcinise aphindze ke amuphe isibindi sokumkhonda ngeliciniso. Lengithi ngibongele kakhulu minister wami. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngisaphila. Ngithambile ukuthi ngiphenduke ngithethelele tono ngisaphila. Lokunengi lithi iBhayibheli lifunana ukuqala umbuso waNkulunkulu kwakho. Kongeke kuthi bese uyalandzela. Ukhulumile siswami lokunelamako la. Kunengileba ngabala. uNkulunkulu makathi uyala nemuntu uyala. Ngalunya inyoka mina saba ngithule ekhaya bekungayiwe esibhedlela. Khulela ukuthi ngifuna ukuthandazelwa phi. Ngalunya inyoka saba ngithule siluma kanye kanye. Wafa semtime lo munye. Angizange ngesibhedlela mina. Ngathandazelwa ngaphila. Kulona msebenzi bekathi ke akhona nemphathisifundza wakaManzini umbane nkosi Chief Gija Dlamini kanye futhi nalabanye ke bafundisi labaqhamuka ke emabandleni lehlukahlukene kanjalo futhi nesive lesiqhamuka ke etindzaweni letehlukene etindzabeni ke channel eMaswati ngingeri Carlos ngaManzini.